Ajui Kamatai Bauping. Eastern Tangkhul Naga Baptist Association EDNBN Baptist General Conference Converge Asia Impact Team Lead DNBC with True Aina Partner Sagakui Wibang Ningshi Haira Kwika Haira 45 Chingai ST SC PJB Intending Candidate Ningam Chamroina Sponsor Samida Eden Resource Homely Kangajon Wami Haira Midday being the ST Status Border College, Mangayi Manada, All Tribal Students Union Manipurna, Phungshokli, Shit Haira. Lake Hayangator, Achui Bao, Ayahclear Kharay in a Bamidale, Achui Bao, Mesa Ina Ganangramsa. Eastern Tangkhul Naga Baptist Association EDNBN Baptist General Conference Converge Asia Impact Team Lead DNBC with True Aina Partner Sagakui Wibang Ningshi Haira Kwika Haira EDNB with churches Hangtaru Kalajili Hangpangada Akana Rani Chili Wangaruma Rani J Ayah Shangshak Kulan Baptist Church EDNB Singa Haira Rani Chili Ngalung Shunda Reverend Dr. Banner Makanda Lanmi Haira EDNB with former Executive Secretary Reverend A.S. Hornangai Krihang Baptist Church Pastor EDNB with former Executive Secretary Reverend Praise Singhai Partnership Committee with Governor Reverend Dr. Banner Makan EDNBA Council President UBC with Pastor Reverend Ayahclear Jajo Kala EDNBA Executive Secretary Reverend Soringam Ningshan Atum Binghina Ranye Chili Sharukwi Haira Partnership Chiwivang Vareli Ningshim Sot Kami Seha Gasa Ainang Soda EDNBA Manga Vamai Kwai Kala Tangkhul Baptist Chinaungra Koka Sakwai Wivang Seha Sangarum Haira 45 Chingai ST SC PJB Intending Candidate Ningam Chamroina Sponsored Samida PJB Karya Karda Bingna Eden Resource Home Wivang COVID Kagaza National Bing Wivang Kangajon Wami Haira Lanai Dang Talui Junction Ukhrul Kharay Eden Resource Home Li Kabam Marana Hangpangang Chaili Magada Mati Gada COVID Positive Sugar Kala Chili Mother Janmila K Raman Aina Staff Bingna Ngahamida Khalayli Kangajon Dergar Salak Gahai Taikwida PJB Karya Karda Bingna Ngajon Kami Gasana da Hanga Sam, Dal, Tau, Haira, Tere, Mask, Kala hand sanitizers, Hikatata, Kankana, Ajur Bing Kwivami Haira da Hanga. Midday being the ST Status Border College, Mangayi Manada, All Tribal Students Union Manipurna, Phungshokli Shit Haira. Mangkoloid Miyurna da La, Ngate Hangahai Therma, Ngashan. Laya the scheduled tribely Zangrano the Midday Bingna Border College Mangayi Mana Gaja Ngate Hangahai Therma Ngashan Kalay Hina scheduled tribely Zankhawai with Kamadaya Maram Mangasa by Manada at some CM Biranli Memorandum Kamili Hangsanga Karing Karak Therma Shian Chikan Adwi Arai Lansin Kala Wardam Hikatali Pandam the Kayang Dharan Chad Yura Akhawi Rekasang Marekasang Matailag Aina Kayang Terkar Sayada Hangda India Ngale Apam Kate Aina Ngadam Laga Estili Zangi Gachi Chad Yurchiwi Karing Paragli Rekasang Kavat Kayang Terkar Sayada at Samna Hanga Carmen Public Sector Bingli La Parliament State Assemblies Local Bodies Katha Political Institutions Hangda Khalayli Chad Yurji Minganing Kaya Khal Laima Maili Hikatha Hila Makayang Masabay Manada Hangsanga Kapung Aida Dambagli Ngate Ngasagda Maitay Now Bingna How the Gaho La Kapung Nauli Masaza Gapai Legasa Hikatha Hila Midday Now Bingna Kapung Now Bingli Mirinye Matame Kargakui Chiteya Chithada Sada Atumli scheduled tribes the Makwi Bai Manada at Samna Hangsanga Kapung now being scheduled tribally Kazanghi Atungwe Ajal Kawe Asak Aina Karing Karak Ngalay Atishuda India Ngalewi Mi Gateli
manganai la gapan kala lansin wi bongli rekasang vachun gahai wi wangna the atsamna hanga Lakhawak Scheduled Tribe Demand Committee Manipur STDCM General Secretary Gatel Lakpam Pochen Trajit na gahang atishuda Manipur Shurkana Misangran document being la recommendation da Misang Khawai Central Shurkana Hanglishit da Bogahaina Mite now being ST list Li Sangmilo Gachihi 2020 week Kayon Gachang STDCM na Union Home Minister Amit Shali Memorandum Misangahaina da Hanga STDM na Central Kala State Churgali Malag Aina Border Kaleji Makhangayina da Tami Khawai Kala Mashun Aina Duidag Tami Khawai at some na CM Linga Haira Tangkhul Gadam now saglong with Top Performers Award and a Top Achievers Award Kanautang Tarik Gatumli Bishokida Laidale. Award with felicitation Ranjili Ukhrul Town Hall Ngator Bung Tarada Akhamakaili Hapogra. Ranjili Ukhrul with DC Joseph Pauline Kempson Special Guest Sada Shuru Kwimi Gidale. Chiribam District League COVID-19 Vaccine Kabran Saikorana Gapkwi Haira. Chithada 100% vaccinate Sagahaichi Manipurli Chiribam District na Kharay Saya. Chiribam District li COVID Ariji Healthcare Frontline Workers Bingli Marun Gachang Aina Gapmi Poglaga Singum Tarada Jishat Gagahai Binglila Gapmi Manda Pay Gachangwi Tarik Magada Jigotang Kabran Saigora na Gapkwi Gahaina Hangda Khalaihi first dose Gapkwi Sir Gahaili Gahangna Manipur le Aadhaar aming kachon la update kasa hi kathawi on ngarod hapog li shithaira Hangda Khalaichi Aadhaar enrollment center bingna COVID SOB ngak kazak laga Sami Phok Khawai Shorkarna Shomi Haira Tangkhul Baptist Lasaklong TBLL with Tangkhul Baptist Choir Master Music Training Gason Haira TBLL na kum kachida Tangkhul Baptist Choir Master Bingli Music Training Mirajing Kasana TBLL with Information Secretary Vereso Vishumna Pau Kami Atishuda Ajikumva COVID-19 Mimau Hina Maramsada Bi Magazip Kapai Le Hauda Training Ji Adam Makakla Ngason Haira Global Association of Martial Arts Asian MMA Championship 2021 League called Aina Silver Medal Kayuya Dinesh Naurem Ajahantang Manipurli Ungzangda Awi Kapra Abam Kakchingli Ringpa Mathanlag Aina Yari Nangarokwi Haira The Hanjili called Aina Silver Ukrida India Ngalai Kala Manipur State Li Maikaya Sampang Sakhaira Hangda Kalai Mixed Martial Arts Ngahanji Kyrgyzstan Pei Gachang Tarik Magada Mati Aina Hapoglaga Magada Jishat Aina Dangda Saga Haina Dinesh Naremna 56.7 kg category ling areuda MMA li gold medal la striking MMA li silver the Kayuna Dinesh Narem hi Kakching Makhalo wi Mawan Satwi Kahai Narem Yaimagla Narem Ongbi Monbi Devi wi Naumira Karana Ana Kyrgyzstan Aina Mayalak Aina Kaungli Kakching Runners and Agenda Kakching Southeastern Sporting Union Zangda Yarina Ringapa Ningyang Kaung Pongshuk da Ngarokwi Haira Maya da Ringpalag Aina Dinesh Shim Ongshungli Avavu Kantwi Haisada Dinesh Wivang Ningre Kasut Gahai Kanang Adam Ngasaya Ana Kyrgyzstan Vagida Zatang Avavu Ti Gahaina Ka Ji Taika Awinga Hanji Sheikhu Thaibai Shina da Shimkurna Alibao Makamina da Hanga Kamchong headquarter li Turilong Khawai Lala Kamchong Bazar Main Road li Semmahongdale Semda Khle Lala ji Kamchong headquarter planning committee aina Chiwi Richum Now Bingna Reikasang wi Bongli Od Manga Gakwi Sada Hithada Ngaironda Deomai Sapok Kahai Kasana Nala Semda Khle ji Kamchong headquarter planning committee wi Vice Chairman Vereho Keshingna Yangsang Milaga Sada Khlaina Kamchong we carrying a sam kawai, abam aina hapoglaga, kuchiwi vaikur aina dangda, nalaji semva kawai sada kalena. Lay wivang Manipurli zam kasem, Miami gahai chili,
Kaikhana Makamaya Pongshok Haira. Manipur Legislative Assembly na Gupta Masangrangachi House Session Li Manipur Liquor Prohibition Act 1991 Second Amendment Chi Miami da Ara State we aina Ganchok Laga Ngalai Kateli Yor Kawai Some Manipur Li Sembaira Gachi Hi Kamayami Haira. Chili Makamaya Pongshok da Shorgana Bill Chi Kwishok Mi Kawai Coalition Against Drugs and Alcohol CADN Bohaira. Tokyo Paralympics Shang Mayurnawi High Jump T63 Maria Bam Dhangem Valuna Silver Color Sharat Kumar Bronze Yuda India Wivang Maikaya Sampang Haira. Shooter Singraj Adana P1 Mayurnawi 10-meter air pistol SH1 Ngahanli Bronze Kayu Sampang Haira. India with Tojanli Karesada Supreme Court Officially Judge Gatar Jiko Ripsada Kapangsang Haira. Judge Jiko Ngachai Jili Shinau Gatum Zangda Shinau Mayurnau Kanini Mijang Makaila Apong Kamili Mangaga Kui Jiteya the Law Minister Kiran Rijijuna Ringapa Gagadom Pongshok Haira. Supreme Court Officially Kapangsangda Aya Ot Ngapamwi Shaki Kui Gahai Judge Pingjia Justice Ape Sriniwas Oge Justice Vikramnath, Justice Chidendra Kumar Maheshwari, Justice Hima Kohli, Justice B.V. Nagaratna, Justice C.D. Ravi Kumar, Justice M.M. Sutresh, Justice Bella M. Trivedi, Kala Justice P.S. Narasimha, Atum Jiko Hizangda, Kala Chief Justice Zangda Ara Supreme Court with Judge Tumrada Gatum Kashing Haira. State with Uriah Har Dangda Kaleji, State Chorgana, Bobby Kalingwag, Kayevami Gahai Wivangna, the Congress with Katana, Jairam Rameshna Pendale. Manipurli Uriah Durgar Gasali, Kanishi Matai Maida, Sampangdale, Chitalala, Lui Kavanao Bingli, Makanga Jangla Kaleji, Kiwivang Kalada, Jairamna, Dudali Kapishoga. Twiga Hai Zingom Madi, Shikali, Manipuri Kapong Abam, Kachung Kali Bobby Lingsangda Kalejili, State Chorgala Zanga. Jithada Sada Uriah Harji Shorgana Chivak Miwa Gahaina da Ramesh na Hanga. Jairam Rameshi Rakara Assembly Election Li Congress with Observer Sakawai Gabangsang Gahaina. Uriah Gadang Maramli Yangsang Mi Kawai, Ajahuntang Lomi Shimi Abunba Loop Dala Shorkali Bogahaina. Loop China Gahang Taaka, Uriah Hi Bobby Kalingli, Kayewa Gahai, Ningchang Mang Maningla, Black Aina Myanmar Wagla, your shock the Leda Hanga. Hithada Uriah Sampangran Bingna, Matada Masamkapang Hi, Gajangkat Malay Mana, Gatang Maningla, Malay Mana Chirek Laga, Mamiran Bingli, Mishok the Kalena, the Penhaira. Urban Abamli West Stage Management Wivang, E-Card Kari Hangshini da Panga, CM Biren na Aya Flag of Sami Haira. Itumwi Karing Karagli Carbon Footprint Swida Kangasakwi Abong Aka, Kui Karasa da E-Card Bingchi, Urban Local Bodies Shinili Yangmi Haira. E-Card Bingchina Abam with Solid Waste Gazip Kavali, Shijingi Gajina. Hithada Kamakau Rut Kavali Electric Gari Kasingli, Manipurna Kharay Zanga. Ukhrul District Li Aya Aina Dangda COVID vaccination Kap Kahai Mi Machine, Ting Magada Shini, Shaturuk Hangchigo da Jishat Kahaira. Chewing a Chaili, Ting Tarada Jiko, Shapanga Hangchigo da Gatumna, First Dose Kap Kahaina, Kala, Ting Jishat, Shaka Apa Akana, COVID Aridos Pay the Kaphaira da Hanga. Singom Tarada Jishat Aina Hangmadida Matiwe Alungli Kharay, Mi Machine Ting Tarada Aka, Shakani Hangshini the Kanina Kaphaira. Singom Hangmadida Panga Aina Hang Pangada Jiko Wilungli Kharay Machine, Ting Madi Shajshat Hang Pangada Jiko na Kaphaira. Kala Singom Hang Taruk Aina Adungbing Ting Gatum Shaturuk Tarada Shini na Kavid Ariji Kapkwi Hairada report China Hanga. Ayang Zinwi report Atishuda
Ukhrul district li COVID positive magada khani samphangli haira. COVID second wave Kharay li Ukhrul district li arira shingda COVID positive samphanga hai hi ayawi magada khani ji zangda tingha shagatum hangturuk da jishat kashung haira. Arishang aina COVID care center li ngahagasa min chikoli aya discharge sada Ariri Ukhrul district li COVID kagazami machine shagha hangmati da taruk laidalai. COVID second wave Kharay li Ukhrul district li tisangahai mi machine tumrada taruk kashung haira da DSO report na jitamia. Aya aina dangda ayar aina Manipur ungazang airport aina entry points pingli gavida sagahai hi mi lakshini tinghang madida akha shakha apagatum kashung haira. Kala state we abam ngatadaida we laboratory des sada psychorangarum laga aya COVID positive mi shagatum hangchishat da khani samphanga da state we IDSP na jitamia. Aja hontang aina aya ngazin aina dangda take a quick attishuda COVID positive case Infal West li mi shaka hangpanga da khani hina chung makeup da samkapang saya. Kala Infal East li hang taruk da taruk Pishnupur li magada jishat Churajanpur li magada shini hina positive kachung li zangdalai. Ajon thang tarik tumra aina ayang zin alung li state li COVID kazat aina mi akha tisang haira. Ari rushing the Mimau Hili Tisangahai, Manipur li machine, Tingha Shashini, Hangchishat the Kanika Haira the IDSP report na Jitamia. Latluida Kamataya Baubing, Eastern Tangkhul Naga Baptist Association Indian Vienna Baptist General Conference Converge Asia Impact Team Li, DNBC with true aina partner Sagakui Wibang, Ningshi Sahara ne Kwika Haira. 45 Chingai ST SC PJB intending candidate Ningam Chamroina sponsor Samida Eden Resource Homely Kangajon Vami Haira. Midday being the ST status for the college Mangayi Manada All Tribal Students Union Manipurna Pongshokli Shit Haira. Ajingator TTE News na Kamibao Henang Chang Haira. Ganaram da klay nathum psychorally kamahaya zimikshong sa seranu.